Block now. Hands up. Good. Abolia kangun kesda munoi ebe pote alomun kotoma aboishonwe gitigita ko Uganda. Hot photo. I think we're about to just compete. Eikopo ke Apako nesida itolo sende no kwape ipone diope loda itamitere ai tunit ai pechtoike Apako kotoma kronu abolia show Samuel Okwale Orogot etutuan loko soroti handball club ngese balebe etimula sekun nese buni aswame jog kotoma iriamun kangin do ajene ngobonbe eraina rereng bonbe jasidwe wokololo ayauti somero idwe nepete isomero itomona umi esa jukutinwe kesene isemero luko ibuga soroti kesi kanae mukaga apoti tolo soto airiamun kwape ipone diope loda Ekapakina aboliak ajaikin abolia show nuka Apako esishak luelomnete otomadoktet naka senior primary clubs universities kesi pote ajaikin abolia show ngun nuda eponia itolot kanae mukaga erasi akaisara indio kola paloi tomonet okarukalo etelekarak kotomabolia kangin nesda eponio aikoro imidalin keda ikopoi Gabriel Esiko Kanuka TV East Koibuga Soroti. Hot photo. I think we're about to just compete.